Baltazar ho konkonsa part 1, 2 and 3 ebusia we Baltazar video KwakuSmart tosum yensa me de bro but we no mana wo no mada no omumu baako ana akwa saman Baltazar wo court eno hu videos ana ne mi be yidi a kire wo mana Baltazar ono omoda ye no emu baako de ne court yes edi enti na de ne court konkonsa ni nyina wo menchen wa hase me be di ni nyina a kire osisi a wate ase ye no konkonsa be bia wo bia no ye be bowura ho nya akotwe abrawo yes konkonsa na dokro me awurawura me mu ankasa kata wadi ni amon ansa na mastarte erade yesu mesro so beboa me na metimi agai konkonsa dida awadumuti amen afi yento aso ansa na meba lady ni video ni so no me pese me demo start free Baltazar ayere ne so ansa na ya to aso Baltazar ayere no so ni video bi ba bontin but Ghana for dodo na e kase enye onoa yes enye onoa nanso Equatorial Guinea for se me kan kire mo se eye onoa me call ho no omo ankasa e kire me se o eye onoa lady na ankasa no onim se eye onoa ama video ni ba bontin kra no twahweye ekoko ma am ye de ne call hospital na wo Ghana ni a wo hu ni da wo ti Ghana ana be kase enye onoa eye onoa eno nkwada nche enye no ho asam na me beka na me pese me kire mu niema bi keke na mu se eye onoa ne to so mienu no yesi Baltazar e ba Ghana ha ama ne mama akoma 100 e be dae Chesa asemo ba obia ka ne opeto wo so asemo ba obia ka ne opeto e ma 100 na mo kan muhu ye de minia all right enye no a eno so betwe mu afi yenko lady ni video ni so lady ya ye kana asemu ye frɛ no Christina enye Christina yes na sa lady na oka Baltazar ma 400 ya wono madai na oka wo mo ho menim se wahwe Baltazar video ni bia sa lady no ana hu se ni tina ase waye no kase bi menim se menka so adan no gold san so aye brown na se ni tino egu na chi ase wabubum bi ase gold color bi brownish color bi ne ho fe pa onu ni video hwa na Baltazar ni sisi mo dia oni ni gina ho ma no waso table mu menim se ma hwe video ni bi dia yes sa lady no ono ana ye fe no Christina or the Baltazar echo court na ne ye media for so nya bi hwe ya de bremu any one of the biggest TV stations Equatorial Guinea yes and a bopin lady no amone ne kasa me fan say ye Ghana hanka ye GTV and a bopin lady no and omo de omone ne kasa ye omone ne kasa ye no na lady no din sembe bretu dwa and ye be ni natural nanso anya bi ahwe nanso enam se wan ka brofo kasent no KwakuSmart me ankasa ma translating the number brofo kasem yes eno nti ye be hwe video no se ye hwe video ni wi KwakuSmart me translate kasa no e de aba brofo kasem na wonso wanya bi atie eno nti na busua ye ko hwe video ni na ye mra. La víctima, una de las afectadas por el caso de los vídeos sexuales que han circulado en las últimas semanas por las redes sociales, denuncia a Baltazar Evan Engonga, autor de los vídeos, al asegurar que no tenía conocimiento de su existencia. Los vídeos que estoy viendo circular son vídeos que no fueron consentidos y de las pocas veces que fueron consentidas se borraban después de su visualización. Entonces no sé de dónde vienen a salir las imágenes que ahora estoy viendo y yo quiero saber de dónde salen. Por eso estoy aquí interponiendo una denuncia en contra de él. Abusia si akohwe video na ba ensema lady ni pese o kire nyina ne se ono de eye true so ne Baltazar o marry wo mo ho ya well so say ya omo video wo mo ho nanso so omo video mo hu wi omo tan se hwe video no omo hwe wi a omo san delete video no free phone ne so esen free laptop no so nenti no eba ne sen ana asem we ba ya Baltazar enya video no esen post ye wonti ase enu nti ama wode Baltazar ekọ court se omo kire no ba bi kwa video no because omo delete ye o senya free ye o senya free omo delete you omo san kwa deleted recently deleted esan kwa deleted ni nyina na ba ne sen ana otumi nya video no esan de ba bontin onti ase ntin sem bi sei ana omo chino baaye. The videos I see circulating are videos that were not consented to, and on the few occasions they were deleted after viewing. So I don't know where these images that I am now seeing are coming from, and I want to know their source. That's why I am here filing a complaint against him. Yes, in December say ya no betro media no so. Sa wo kan kwa wo be hu nya na lady ni pachire nyina. Abusuya in December say ana mo chon de ba bonti. Nsem ne de ewa pa me kasa me kan ewa pa. Enu ti sa wo hwe me free YouTube ha say ya. Wo hwe description button na say ye nya botre a listing tro eni nyina. Nsem mo kan ye ni nyina egu ho no mo sanya nso benya bi akenkan na wate ase. Wo hwe me free TikTok nso a ko YouTube. Wo ko YouTube a description button na say ho no mo. Ya tro ni nyina egu ho no so kenkan na hu ni ekosi ye.
ni ye be kwasu bia na ye de bebre wo ediam je so ye KwakuSmart eso so be subscribe to my YouTube channel no na bo notification bell no so say na me drop video bia wo benya bi ahwe na afi so follow me all the media platform ne so eye KwakuSmart TV abusuansa na meja wo no makono aha say eye pure joy outfit aha say no mdo omunsa na enwe ntale men kwala omunsa no ofe no montale enso chepa de bia meka say oba first born second born third and fourth born nyina betumi aba be shibi isan so montale efe na ye cotton papa nso ano mu use pure joy omo okumase ode ne ho kwada so omo namba no ana egu ho no no frɛ wom na ne omo nkasa ba bia wo biom be deliver tale no e de ama wonya order partial indi 24 hours kra ba bia wo bia won sa be kan wade pure joy omo ni moti bronya na eba no se oba ho be ye fa na free pure joy for omo namba no na from sisi na se WhatsApp wom omo wa botrom no be kasa me da se so nso hwe me makraw right now they go live KwakuSmart TV